awugezi ekuseni. Angithi awufuni ukumamela wena mangikutshela ukuthi uvuke ekuseni amazinyo ayagezwa. Amazinyo ayagezwa and awuphumi ngengenge. Kopa o stop ntho tseo. So le khabishi dula fatshe o relax. Ke o kopa mme ka o dule o be right. Mamela, angiyangizotshela umntana omncane. Ukhule kanjani? Ukhule kanjani wena? Ukhule ngale mali yami wena. Namhlanje ukwazi ukutshela mina wena. Tshela mina wena ukuthi ngenzeni. Mina ngismart and angithukanga. Ya lapho smart I can tell. But ukuthola nabantwana abancane umuntu omdala usithatha place ostamina esingaka. Angithi ngiyageza. Nangibona ngismart. I-age is nothing, mntanami, is nothing i-age. Ungangitsheli nge-age. Yona ukhalela kimi, ukhalela nje ukupa yona, relax, ukupa yona. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke ngoletse ke Ausi Mona, ke tlo fa Ausi sebaka so a le jwetsa le bitso la ke mang ibile wa re ngoletse. My sis, go potso tse di viewers tsa Josie Bioscope o mang ibile wa re ngoletse. Le kae? Ke motho mo uswaka. Ke na le bothata le mme wa ka ne. Mme wa ka o busy le bana ba banyane strateng, wa nhlambalaza. O ba bana ba banyane like le mo ke dutseng teng like a ke khondula hantle. Ba ntse ka mme wa ka di a isang thotse ting ka teng. Like a ke rate, like a ke sa khona lo tsama hantle mo strateng. Ba nsheba hampe like understand so ke batla mme wa ka stop ntho. Wa mbora like a ke sa khona tsama wa mbora. So mama sana le nako ka ka nga etsa ntho tse so wena Ausi e be ka reng o reactors ka bana o etsa eng ona le nako ka ka Aus blue nako etelele like mmaka like ke tla ke hola a le so ke hola le so mmaka ke ntho gala rata ntho so like ke moghalemela ntho tse ke kena kae so ya mpora ntho ke sa khona le dula mnate like a ke free like one hlambalaza nna. So pele o tla o rona bile ba tshaya mohlomong bua le family wa communicator le bona ba jwetsa ho so le so o ile wa batla thuso na pele o fitla o rona mo Josie Bioscope ke ntho entseng go qetelo o batla o tlisa situation e mo Josie Bioscope. Ke buile le family ne wa banka ba beya kwa ke motho a never itlwele ntho e mme ka like ntho a never itlwele ke more like straight a never itlwele ke buile le batho batswadi antu aka ko kae ke bua le ena antu aka ntse o mmile fats like wa na a se ntho tlo bangaite so ne ke batla thuso ko ne le kopa le nthuseng maybe lona le fihlile tla tsang ntho e betere O teng jwanong mama mo o teng mme ka ai team ha re eng re lo bona o Ausi le mama o etsalang re tsamae go join ai motho mo lo ke a utlwa gore mama o etsa ntse sa di rateng reactors ka bana ene se le sebaka ntate o kae o teng ntata ka sa le like ke hudile like ke sa tseng ntota ka like sa ha a sa le ntota a ke go botsetsa gore mhlomong hona le lebaka maybe ba ona le batho ba khosong ke bo di divorce kile bona tholo gore manje divorce se etswa gore motho a fetowe especially motho molo a qine sa bona or like hona le bothata ona maybe childhood trauma ke leng a jotsa yona go sebakeng ngwana ka o so le so because of le ntho tse jalo di ba change batho ha so ka ntho tsa mme ka ke ntho so fela like le mme ka se motho bua ngole ke ntho tsa ya tlile tsang fela bongata je ho a bue le nna ampe fatsa ntho tse ngwana ka ke na le bothata bo itsemitseng ha so ka motho o jwalo so wena ntata batla re bue le mama gore nga di tlwelle ntho kopa a tlwele ntho etse mama ke dinako ya ka tlwele ntho etse be ya ka chance a hlokwa le ntho etse nako e ke ya ka yes nawe sisho ukuthi naba kwesikhathi sakho simisuse phela mama wenze uzuwenzele ngale yabo sesisho ukuthi nawe ube i good example lento wena ofisa ukuthi umama ebeyiyo nawe ubeyiyo kusasenexesho yabo okay kimo yesu okay ha re keneng cameraman so then hai o butse di nice mona di gate motho molo scheme ha kena my sis go go bitsetse yena please batho ba ba holo ntse re emetse mama atle ya a re emeleng ka mo letsatsi motho mo holo le kae ke teng le kae ke teng mama ke ngoletse ke Ausi ke ya betswa ne okay Ausi ke ya betswa ke kopa o fa sebaka sa go jwetse mama wa re ngoletse mama wa tseba bophelo bo phelang ne a ke borate tsama le bashwana ba banyane batho ba tlametse ba tsamae ke nna mama o hudile kopa o stop ntho tseo so le khabishi dula fatshe o relax ke o kopa mme ka o dule o be right mamela ngwanaka wena umncane kunami but into enza ukuthi labafana abancane bangilandelele yona usmart umntwanami yini mangibhekile awugezi ekuseni bheka mina manje ubheke wena I'm so very smart than you. Angithi awufuni ukumamela wena mangikutshela ukuthi uvuke ekuseni amazinyo ayagezwa.
amazinyo ayagezwa and uphuma awuphumi ngengenge. Wela relaxa mama kusatophela ka we phela ka teng like sekile enough so akusabatla stop ntho tseo ube right ube Motho wena o rata ntho tsa bana ska ha o sa tsho ga o mo fedisi sharp o rata ntho tsa bana le ko sekolong. What date le bana? what day tell bana o Motho mo lo go bala Uze kuthi abantwana bazodate nami. Angithi bayabona ukuthi yena ka behave kahle the way bahamba. umuntu omdala ujola nabantwana ngenxa ukuthi bayabona ukuthi umntana wakho wena ka behave kahle. Bonke ngaphandle kwa Angithi lento akusi competition. Sesikhulumela wena ukusiphatha kwakho njengoba umuntu omdala hayi umntana wakho sikhulumela lento uyenzayo ehethu umntana wakho emotionally. Angithi ngiyageza nangibona ngismart labantwana laba bekho smart njengami labantwana abancane ngeage but mina iage yami iningi indala kunaye but mangiphuma naye ngathi yimi ngimncane mina ngismart and angithukanga Ya lapho smart I can tell but ukujola nabantwana abancane umuntu omdala usithatha pleso stamina esingaka. yabona abantwana abancane mangithi ngiyabheka labantwana abalingana nabo basabafuna bayababhayizisa. You understand ukuthi labantwana abancane bahamba nabafana bayi10 lo mntana omncane makathi uhlangana nentanga yakhe umhlanganisa nabantu abangaki bagwaza abantwana baze balimala makayitholela isalikazi esiyime esihlalele endlini njengoba nikokoda uyazi ukuthi mangiyaku magogo hayi ngithola umagogo wami uhlele Gogo uyalala nabo abantwana abancane bona. kumele angithi uyayikhipha imali lo mntana makayikhipha imali uyikhiphelani uyikhiphela ukuthi ngikwazi ukuthi makayikhipha ngondle yena lo ozothi Gogo uyabakhona labantwana laba abancane ngoba ngiyabona ukuthi somdala ori energy khona umuntu omdala. i-energy kuya ngokuthi ungakanani yabona ibhodi yami ingakanani angisisalikazi singaka. Why abantwana not abo babanyana bangathe babadala? Why abantwana uthini mawulala nomntana omncane njengoba ugogo umuntu omdala umntana sekaphezulu kwakho? Mawubhekile nje wena uthini? Ngoba abantwana ulala nabo abanye maybe bafanele ukuba indlukulu zakho kodwa wena uthi i-age nani ngifuna ukubuza leyo nto. Mamela ukuthi yena akangitshelanga i-age angithi ngikhuluma ngebhodi yami and mina akangitshelanga i-age popo emenyane relaxa solo moholo so le khabish mama dula ka ntlong se ke le right na o tsama le ntho wa nhlaza mama a khona o tsama ditrateng batho a ke khona o tsamaya Ha so ha o re mama se ile cabbage o tsho re ngake ke Sale moholo, batla. a relax sale moholo a relax a tlole o dlala sale moholo yeah ngiyamuza mangathi ngikhebishi bebanyeke bangilandela abantwana abancane babona ikhebishi bebabona something emuvayo according to myself noma ngisibheka namanje angithukanga yeah alije sale alije never change sale alije i-age is nothing mntanami is nothing i-age ungangitsheli nge-age kodwa yona ukhalela kimi ukhalela nje ekupanyona relax ekupanyona hayi mama ngokuthi bayamhleka mangithi umntanami njengoba azile wayenza isikhathi sokuthi ngiyanicela ukuthi nokhuza umama ngiyamhlonipha ngiyamthanda yabona njengoba uzwe kimi mawuza kimi utostopa nini ngithi ethado ekthakateng utostopa nini ngithi uze kimi yilapho uyehlisa khona umoya wami ngoba ngikuzalile and ngiyakuthanda and nawe uthandi the way ufika ngakhona lapho ufika khona bakhulume ngomama wakho ngikuzele nami ngiyakuthanda umntanami naye the way yenza ngakhona bebanyeke beze kimi labantwana abancane kungukuthi bayabona naye ukuthi Ususulisa ukuthi nje ufuna umama wakhe ene umama wakhe angajoli nabantwana abancane ngoba uzomthukisa one day uzolwa nama boyfriend laba bakho bakungenele bakushaye phambi kwakhe uyabona ukuthi uzoyenzani uzoyenza ukuthi intanga zakhe zikudelela ukhalela lezo zinto ufuna ukuthi ube umama right uhuhle mitsamong yawo ube sharp. yo mntanami lapho udlale enyokeni ngiyakapa mina bakumele ngikape ntombazana uyangazi mina ukhule kanje namhlanje ukhuliswa yimi namhlanje ukhona ukungitshela ulanda intanga zakho lapha ukuthi zizokhuza mina awunalo ukuthi wena nyani mama kwela nyani wena utshela abantu ukuthi mina bazokhuza mina ukhule ngobani yabona mina songcono masekile enough yes so right ngifundisile ukuphi ku standard phuma ngiphumele ngendle intombazana angithi ngiyaphume ngiyahamba ke ngiyaphuma ngilokenta usikadla phuma usikabata ufuna ukuthi aphume yabona ngiyenza ayengitshela uwe ufundile ntombazana ufundile Hayi mama wena hamba la ufuna ukuthi aphume mama. chaza le ngiyenzayo engizotshela uwe ukhuliswe yiyo lento bekade ngiyenza mo na kuyatsamaya ke right kuyatsamaya Umuntu omdala somntana wakho ahambe akaphume ngenxa yokuthi awufuni ukustop ukuthola namabhenzi. Mamela angengizotshela umntana omncane ukhule kanjani wena ukhule ngale mali yami wena namhlanje ukwazi ukutshela mina wena wena ukuthi ngenzeni ukhule ngemali kabani ukhule ngemali kabani namhlanje ukwazi ukutshela mina ukuthi ngiyeke lento engiyenzayo bokhona ukuthula umuholo so le khabish relaxa Yeah, bathi be mama is fine. ntho di etsang thakatsa di etse ntho di etsang ba mme ba le mali the time ufunda Mama wait. ubuyi nina Awusi
ausi tlohella mama. Ke a tswa. Ke tla le tlohelleng mama kene please. Mama ai re kopa tshwarelo. Ne re sa tlela fela ai o tlo lwantshetsa. Ngicela iphisi mntanami. Ya, Nawe lapho ngixolele likhona mhlawumbe uzohlala ngephisi umama kuzozenzela izinto kahle. One more. Ya hayi o ka kena ka tsamaya motho mo is fine. Ya. Ya hayi ha ona ntho e sharp ka tsamaya. Ihliziyo lana sekathi sibuye sazomkwatisa. Umuntu ethi ngimxolise. Ya e sharp. Hey my sis. Ai. Wa tseba ke a bona ga e shame re fihlile ska ha o le ngwana o le consent ka behavior ya motswedi wa hao bohloko ke le bona especially o ngwana mama o le one especially o le ngwana ngwanyana ha mme wa hao a etsa ntho tse so o utlwisa bohloko mara ntho ke tlo e chong best option is ka gore wa tsamaya wa tso lo renta ho betere o lo renta Ke tla tsamaya o swaka ke tla Tla lo renta. tsamaya ne? Because of course dulong tso lwantshana le mama so bane o motlwile o itseng ke gale ntho a e qadile re eng re le yang so o tlo mo jwetsa Ke gale ya yene ke bophelo ba yena ikgethetseng le wena o so le moholo ke tshepa go tla ikgethela tsile sharp le nnete ke tla tsamaya o swaka. ya ai guys wa bonalo wa tseba keng re tlile le o ske ya betso ya tlo jwetsa mme wa hae gore o utlwa bohloko ka tsile moa ya mtreatang ka yone especially ha mama thola le mapenten a go tlo try o bua le ena ga tlo letsa ntho tsa bana mara mama o re ntho tsa ka se di stop so best way go re wa tseba keng mme wa ka betso a etse a lo renta once a siye mme wa elo shapwa ke mo ebile no ska betswe o ifitile 18 so o betire o tshwaile o bua le mama ba tlo mamela o betire itswele guys le wena if mo situation e so we pa ona le motswadi mo wena ke ntate wena ke eng ke mme ka ofela ene o itshwara ka tsela so o ska tshaba fela gore emailela ko Jozi Bioscope to siyo to today ke a le rata guys le subscribing le sharing di video tsa rona ebile le re following yes baby